n'amaboko kuganira. Babyeyi nshuti bavandimwe abakunzi ba Esther Gatako Official, welcome again to my YouTube channel. Mumeze mute rero? Twegaho turi na amahoro, turashima Imana. Mwebweho muri mumeze mute? Twebwe turaho turakomeye nta satani. Mwebwe se mumeze mute? Twari tumaze kabiri gatatu tutaganira, ariko si kwa ubaya mugani w'abaswahili twashugura nyine zaha kwisi nyine umuntu aba afite, ariko mba mbatekereza kandi ndabazirikana ntago nobicisha irungu. Hanyuma amakuru yanyu yeme abantu bari ahantu hatandukanye bashobora kumva runo rurimi, kandi twongeye twabakiriye mu kirambi cyacu tuganiriramo buri munsi. Hari ikintu ntagenda ndakoze buri munsi nubwo byagenda gute, nugushimira abantu batwandikira, abantu bakoze subscribe, abantu basharinga video zacu hirya no hino mu magroupe. Imana ibaha umugisha, abantu nico babereyeho, kandi natwe biradushimisha cyane, bikadutera n'intege zo gukomeza gutanga ibindi biganiro, mbese kugira ngo tubageze ibintu byiza. Hanyuma twebwe turaho yeme tutarakomeza, kandi umuntu ufite ibibazo, kuko iyi si tubayemo ntago twavuga gusa ngo twege turakomeye ngo tumeze neza twirengagiza abandi. Hari abantu barwaye, hari abantu bashobora kuba barwaje abana, barwaje ababyeyi, ubuzima butameze neza, bafite ibibazo. Turavuze ngo mwihangane kandi mukomere ku Mana. Imana niyo byose, Imana ibakize, Imana ibahe sante nziza kubatameze neza. N'undi ufite ikindi kibazo turavuze ngo umugisha w'Imana ubane namwe. Hanyuma utise uyu munsi tuzaniye iki? Tumaze iminsi tuganira nako dutanga testimony y'umusaza, ubuhamya Imana yagiye mukoresha ibitangaza, nako Imana yagiye mukoresha aho hambere. Tubaye dukozemo ka pause gato, ariko turi kubitegura, ntabwo ari ukuvuga ngo twarabiretse, kuko ubutumwa bwanyu mwakandikiye mutubwira ko mukeneye izindi parti zikurikira. Nukuri ntabwo twakwirengagiza ubusabe bwanyu, turiho kugira ngo musabe natwe tubishire mu bikorwa. Rero turimo turabitegura gahoro gahoro, muzabibona kandi biteguye neza, bimeze neza. Rero uyu munsi nanjye nagarutse mu yindi shusho, naje kugira ngo tuganire. Topic nabazaniye uyu munsi, nababwiye ko nzabaha testimony yanjye, ariko siyo naje gutanga ku burambuye. Nari ndacarimo nyitegura ikintu cy'imyaka irenga 35, ntago wagitegura mu minsi mike, uracitondera nyine haba haraciyemo utuntu twinshi. Ariko uyu munsi Mana yaje naje kuvuga imbogamizi abantu bahura nazo bari ku musozi wo gutegereza urubyaro, batarabona urubyaro. Amagambo asesereza, amagambo abakomeretsa, amagambo bagibwa hanze n'abantu, ukumva umuntu ngo namaki mama we, ngo se harya ngo ugeze muri bangahe. Ariko Yesu arihangana kabisa. Umuntu azi ko murabana mu muhana, arakuzi, si ukuvuga ngo basi ngo wafashe isafari uragenda uratinda umara nk'umwaka atakubona. Mubana ku muhana umwe, mubana mu musozi umwe. Umunsi umwe akamaza ngo mama we uko wabyibushe n'ukuri, ngo none ngo ugeze muri abango ngo wabyaye munyabaki. Ariko Yesu ni mwiza bacu. Nukuri bane uwo muntu uzuvuga musubize, uwo muntu munakire. Ariko nyine kubera yuko iyo umuntu ari muri jaribu, ni jaribu njeyani, nyine ururimi ruzarugobwa, ukavuga ati se waje kuvuga nyine, kandi nyine ugitegereje bikamera ukuntu.
ariko ni ukuri kw'Imana izo mbogamizi zibangamiye abantu. Umuntu akamaza ngo harya ngo na n'ubu none se na ryari nyine uzabimenya. Nimba udafite ijambo ryo kumubwira ngo komera, wumva utabishoboye, tafazari tusubire kumukomeretsa, kuko ububwiwe abasanzwe akomeretse. Umuntu abasanzwe ari igisebe, noneho wowe uje kumubwira gutyo, donc nk'aho uje kumwibutsa ikintu gisanzwe kimubabaza, ntabwo kimurusha, ahubwo iwe abibamo buri munsi n'ubuzima bwiwe. Ayo magambo ari mu bintu bimwe nagiye mpura nayo, ni ukuri umuntu ukababara ukaza wumva sinzi ukuntu wabaye, ngo se tawe ngo biti, ukamubwira ati ni sawa tumeze neza turakomeye, ngo ngwino ngushira hano ku ruhande, akama kujanaga kindavugaga muri bene wacu, muko muhure nkantu mwiharusi mu bukwe, akagushira ku ruhande ukagabona iki kintu kizemagiye kukubaza ngo byagenze gute, ngo wamubona nyine ngo ureke kubyara ngo kubera idosiye. Ariko none halo mbinguni bana we ukavuga ngo nukuri akabigasekwa nk'akeza abandugu, ariko ya ni hatari vraiment. Jewe nukuri kandi uko mbabwiza ukuri kw'Imana, hari umuntu wambwiye ngo bose ngo nanze kubyara ngo kubera idosiye, ngo mbese ngo ntici dosiye ga nimbyaraga dosiye izame kubita marisha nariyeri ikajaga ko mu myaka yindi 5 isubiye inyuma. Uwo muntu umunsi abimbwira nukuri nabuze ikintu musubiza, ndamubwira ati nyine turarinze icyo Imana izatanga, ariko kindabivuga kubera ko njyewe Imana yaransubije, ariko umunsi abimbwira suku nabyakiriye. Amuntu ngo se wamubona ngo nyine ngo wamubona ngo ureke kubyara ngo kubera ngo dosiye. Uko nguko turi kumwe n'abavandimwe azi, buri munsi birirwa baje kubahemba, agabyara umwana wa mbere bakamuhemba, akabyara umwana wa kabiri, kandi azi ko idosiye yacu ni gutya, ni agati kamwe gakubiranyije hamwe. Ariko kubera inabi gusa abantu, nimba ari inabi noneho jewe, nimba ari ubuturage, nimba ari ikigaragazo nyine Imana baragushize imbere, ndabizi. Nukuri uwo muntu wambwirwa kuntu yari yarankwajije mu buzima, ariko nyine ukavuga gute se ni inabi gusa ukabura ukubwira. Kindavuga wowe ngo gusa umuntu akagenda ahantu mu bukwe, uteguye kuja mu bukwe umeze neza, hari yarusi ya famille cyangwa inshuti, ukaza wumva ufite nk'amashaka yo kuja mu ngende abantu batangira banyoranye, ubuze umuntu kuvuga uhaye mureba gutya, akazama gutunga urutoki gutya. Hari bamwe gabo batazi no kujijisha ngo abe yovuga mu kinyabufura cyangwa nyine akakuvuga nyine bifite discipline, ntagutunga intoki, akama gutunga intoki nyine ukabona ni wahaye avuga. Mana Israel, igihe kimwe nigeze kuja ahantu mu bukwe, noneho nari kumwe n'uwacu nyine n'uwo mwacu, noneho mvuze uwo mwacu gara badashobora kuzumva n'umutware wanje n'undi muvandimwe, tugeze ahantu mu bukwe, ndatambuka kujya maranje abameze nyine, ndatambuka protocole igiye kunyereka ahantu nicara, hari groupe imwe y'abadamu, noneho umwe muri aba badamu yamangira topic, kandi uko hari mundi mudamu w'inshuti yanje pe, yamangira topic gutya neza ngo reka deka kubisubiramo, gusa uwo mudamu yari yarankwajije mu buzima. Umunsi nabyaye naravuze ati se Mana, mutumire ifoto y'ikinunutse cyanje arabe ngene ari kizali ikimifishi ya mama yewe, arabe ukuntu ari kiza. Ariko bana Israel, mvuga ati reka ndeke ndavuga ururimi ndarugomba, mbari kugobwa mugana w'abanyamurenge, ndaceceka. Ni aho honyine, aho ese ubundi ukaja muri blood shower, wamara kuja muri za blood shower ukicara nk'abandi nyine babyeyi bisanzwe, habarimo n'abakobwa muri blood shower, habarimo abantu benshi.
wamara gushikamo abagore uko duteye benshi bakoze muri mushene n'amajuri nimba ari wa muvumo nyine twamye dukura kuri Eva kuva kera, nimba nawe bamwe muri wa wundi yavuze ngo tuzobyara turushe, nawe nimba nawe waragiye ku munwa simbizi, mukaba bicara nyine muri buradishaba mu gipindi isije ikamiba gusa iy'abana. Noneho njewe ngo Keriyane kuko aravuga ngo umwana we ngo Keriyane noneho ngo mu gitondo ngo yamavuka ngo yamavuga ngo papa ngo mama ngo tubwira ngo ture station two ku ishuri ubundi agasimba. Noneho njewe ngo yinda noneho ngo yanteye imigwi mibi ngo sindi mu gushobora ngo gutegura abana ngo pi ngo papa runaka undi uri mu kumfasha, ubundi akamasimba ikindi ubundi agasimba ikindi. Ni ukuri kuvuga ubuzima bwo mu rugo nyine ko buri kugenda ntabwo ari bibi. Uvuze umwana ngo yamenye kuvuga atarasanzwe abizi ni byiza pe, ariko se aho hantu wayo havugira warebye abantu muri kumwe ko bose bari muri urwo rugendo? Kubera ko bavandi kino kintu ndakibabwiye kubera ko kiri mu bintu byambabaje vraiment, kubera ko iyo muri aho hantu muri abantu barenga 3 4 5 6 7 harimo undi muntu utaragera kuri ico gisubizo ukirindiriye, nukuri nimba ari ikintu kiza kibabaza kandi ukababazwa n'ubusa. Akantu kariko kose karakubabaza, mbese akantu akajambo gato ushobora kuvuga gakomeretsa umuntu ukiri kuri uwo musozi, kandi ntiwavuze nabi ntiwirase, ariko kubera ko iwe ataragera muri uwo mwanya abona yuko mwashatse nko kumwirataho ataha yakomeretse, akavuga ati semana uko njewe biti, agataha yababaye kwenda agafata n'imyanzuro kutazagaruka muri izo groupe zimeze gutyo. Wenda nzafata igihe cyo kubibabwira ku burambo ndetse cyarimo bitegura ngende mbabwira nyine kuva ngitangira, ariko nimba ari ikintu naravuze ko ntazongera kujamo ni za baby shower na za blood shower. Imibabaro umuntu yakuye yoyibara kweli. Yeme ico kintu tuzogende tukireke. Nimba udashoboye gusengera umuntu, nimba udashoboye kumugendera ku mavi vuga ati mana sengera runaka mwibuke, tafazari ceceka uvuga ati nubundi sinshoboye reka nicecekere. Noneho gango bigeze mu bahanuzi nawe na mama yumva gifatwa azama kwigiraho, be na wundi gifatwa gutya mu mahombi bavuye mu iduma minsi 5 aza kubona akamagusha ariko noneho ari umwe twakaza ndango nishakazegeraho guhanura nukuri twakaza duhura iminsi yose no mu muhanda yabimbwishirize. Noneho umunsi umwe ndavuga ati none umuntu uzomwiyame, ariko ndamureka. Bwa mbere twarahuye mu muhanda yamambwira nyine kujya umuntu uhura n'umuntu mwamugenda akagusohoza, turahura nyine yemba yaravuye mu ihuduma n'abandi bantu nyine babayumbe nka 5 yamanyine arambwira ashira ku ruhande buke ngo Esther ugende ngo utangira ushima Imana. Ndavuga ati kagira inkuru uzamuvuga ati kandi nukuri ntaga bavuze nabi, utangira ushima Imana ngo kindabona isume. Ubonye isume yakwihagira se isume yabaki mbese ntamenye kuvuga ngo ikigoma akavuga ngo isume, ngo mbonye ngo isume ngo ugende ushima Imana ngo haragashu mpaye mbona. Nukuri navuga ariko nukwibaza katatega kuti Imana ukunje bazogera umwiga wese karakwigira kumbonye isungu ugende ngo utangire ushima Imana ngo ugura amahuzu ngo bitegure waragacumpaye mbona ngo mu wawe ngo ku mwana. Kandi nukuri ntaga bavuze nawe, ariko wamureba nukuri wamureba ukabona nawe karakwigiraho, nukubera ko abizi yuko ugitegereje tu ukavuga ati ugataha wumiwe nyine nta kundi wogira aho byibuze n'uwo njewe ushobora kukujana ku ruhande akabikubwira uwo ngo bafite discipline.
ubona ko nyine hari ikinyabupfura yanakubashe anakubwiriye ku ruhande ntabwo agukojeje isoni. Turabona uguhagurutsa mu itorero riganditse abantu 1,500 ikanisa ryuzuye ku gatuti ngo yanezerewe akamahaguruka. Umwe we yamahaguruka ku gatuti nyine kugera uwanje bishize igisiremba nyine abantu bameze neza, dusuye kwicara yamaka pasiteri mikrofone. Noneho abantu twasengana muzandika muri comment ibi bintu byarabaye. Abantu twasenganaga sinshetse ko havuga abantu twasenganaga iwacu iyi sene mutsinzi abenshi muzayibuka. Noneho afata mikrofone, nani nicaye inyuma nkaba nicaranye n'umuvandimwe tuvukana, aravuga ngo mbese ngo hari ikintu Imana imupokeje, hari fishe Imana imupokeje. Yamavuga ngo uriya mushiki wa Dayiro ngo natambuke. No tukaba twicaranye twembi tuvukana turarebana, mukuru wanje akandeba naje nkamureba. Ni wowe babwiye, ni wowe bahamagaye. None kwa kundi turi mu rujijo nyine duha tuvuga ati ni wowe nawe ni wowe. Yamavuga ngo wowe utarabyara mu gatuti kuzuye abantu rezami, abantu buzuye urusengero, abantu buzuye. Akama kuvuga mbese n'utarubizi yuko utarabyara arabimenye. Abantu gwazama bashongera ati uwo bahamagara ku gatuti none ashobora kuba azamuka nko muri 5-6 kandi uko njewe nari nkiri hafi ngifite hafi imyaka 2 ntarageza no muri 3. Mbese waraho uburyo bikozemo si bibi kandi ntago dupinze ubuhanuzi pe. Hari abakozi b'Imana bahanura muri discipline umuntu agataha yanyuzwe, ariko wowe ukora umuhaguruka mu bantu ukamutunga utoke ngo wowe utaragira gutya. Uwo munsi narakomeretse sinobibabwira. Nukuvuga ngo izo ni imbogamizi abantu bagenda bahura nazo buri munsi kubera kubana n'abantu, nimba ari kutamenya, nimba ari kutagira gute ntago mbizi. Mwabantu naje kubabwira ngo mwitonde, muze mumenye ikintu muvugira mu ruhame rw'umuntu muzi yuko agitegereje. Nyabona abasanzwe akomeretse sizamva bavuga ngo hajya ngo ijoro rimenye wariraye. Abarararira afite ibintu bimubabaje ku mutima, afite ibikomere, afite ibisebe, noneho nawe ukaza kumwongereza. Tafazari n'ukuri ndabasabye mu rukundo rw'Imana ico kintu tugende tukireke, kuko mu bantu benshi nza numva bahuye baciye muri urwo rugendo ico kintu cyagiye kibabaho kikabakomeretsa, akavuga ati nje abantu baransitaje mu bintu bimwe n'ibindi. Rero bavandimwe nako kantu nari mbazaniye nyabuna twisubireho. Nimba udashoboye kumusengera fata kanwa, please fata kanwa. Rero muri comment mukomeze mutwandikire, mukore na subscribe umuntu utarayikora. Nukuri ndi kubategura testimony irambuye nzayibageza, gusa nuko nibutse ako kantu numva nakabasharinga twagapartage mukumva ukuntu ibyo bintu abantu twagenda tukabikosora tukareka. Rero bavandimwe shuti zacu abakunzi bazitagataka official, mwakoze kubana natwe. Abazakurikira video muzayipartage, muzayisangiza abakunzi bacu. Nakagaruka murakoze cyane, mwamabane namwe.